Yes, hello once again. Ni Arsene nk'ibisanzwe, iyi ni Altube Tech. Mbahaye ikaze uyu munsi, tugiye kwiyibutsa akantu gato cyane ku bantu bifuza kwibuka ku bijyanye no guhagarika abantu baguhamagara kuri simukadi ya MTN, ariko wowe ugakomeza ugahamagara nyine nk'ibisanzwe nkaho nta cyabaye deja. Ni ukuvuga ngo hano ukuntu bigenda, kode ngiye kubereka cyangwa se ngiye kubibutsa, ushobora kuba warayibonye, warayibagiwe. Ibyo ni ibintu byumvikana kandi bibaho. Kode ngiye kubereka rero, uyu muhirimbiri se unyohereje message. Kode ngiye kubereka kode ngiye kubereka ni ukuvuga ngo icyo igufasha, uyishyira muri telefone yawe kuri simukadi ya MTN. Umuntu uguhamagaye uwo ari we wese, ni cya gihe udakeneye stress, muri make uwo ari we wese uguhamagaye araguhamagara ntibikunde, fone igasimbuka. Ariko wowe iyo ugiye guhamagara birakunda. Twihuse cyane tudatinze, reka dutangire mbereka kode uko yandikwa, uko ishyirwamo, noneho turakurikizaho mbereka ukuntu uyikuramo. Ni ukuvuga ngo urandika akanyenyeri urandika akanyenyeri 21 akanyenyeri 175. Ni ukuvuga ngo numara kwandika 175 irabisimbuye 078, urumva ni imibare itatu. Akanyenyeri 21 akanyenyeri 175, uhita wandika nimero yawe ukuyeho 078, uhita ushyiraho urwego wemeza. Twagiye. Urugero iyanjye, ni 078 30 93 032. ubwo ngiye guhita mpera kuri 30 kuko 078 yasimbuwe n'175. 93 032. Urwego. Ubundi twemeza kuri simukadi ya MTN. Urabibona neza. Call forwarding registration was successful. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese uzampamagara ntabwo ashoboye kugira ute kumbona kuri rezo. N'uwitegereza neza hejuru mu nguni hejuru mu ipembe ry'ibumoso, urabonaho akantu ko guhamagara. N'umanuye gutya gahoro, ubonaho akantu ko guhamagara karimo agafureshi kareba iburyo. Noneho witegereze neza, ngiye kubereka uburyo noneho tuyikuramo. Uburyo tuyikuramo rero ni urwego 21 urwego. Ibi igiye ivuyemo biba birangiye. Urwego 21 urwego twemeze n'ubundi kuri ya simukadi yacu y'iki ya MTN. Ahangaha nitegereza neza kakantu gahise kagira ute, gahise kagenda. Aka message bari bampaye nubwo tukatagasomye, call forwarding was enabled. Kuyishyiramo ni bya bindi, ni akanyenyeri 21 akanyenyeri 175, ugahita ukurikizaho nimero yawe ukuyeho 078 urwego, ukemeza kuri simukadi ya MTN.
ugahita ukurikizaho nimero yawe ya MTN ukuyeho 078 ugashyiraho urwego ukemeza tayari. Ahangaha rero abaguhamagara bose ubu bahaye nyina wabo, kuko nta n'umwe wakongera kugira ute ukubona kuri network, ariko urahamagara uko ushatse rwose nta mutima mubi bigakunda. Iyi video rero twayikoza kugira ngo twiyibutse neza uwaba waribagiwe. Nigeze kuba nabikora ikiganiro, waba waribagiye yongere yibutse. Kwibagirwa ntabwo ari ikosa, ubwenge bwacu ni buke ubwenge bwacu rwose hari igihe kigera kubera ibintu byinshi. Nta musore ntavuze ko ari buke, ariko kubera ibintu byinshi biba biri mu mutwe, bimwe tugenda tubyibagirwa ibindi tukabyibuka. Nuko nyine nuko tubayeho, ntabwo ntawajyaho ngo aseke undi cyangwa se ngo bigere gute kuba wayibagirwa. Ni ibintu byoroshye. Noneho twongeye twibukiranye kuyikuramo ni urwego 21 urwego. Noneho rero bafitiye akandi hari ukuntu simukadi yawe bayikurikirana ntubimenye. Umuntu akaza guhamagara, abaguhamagaye bakitabwa n'undi muntu, cyangwa se undi muntu akaba yumviriza bivugira kuri telefone yawe. Ubwo muhirimbira uri kumpamagara ngo AliTube Tech, someone is calling, reka mwitabe. Ubwo rero tuzasubire muri video z'ubutaha. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro. Ntibagire gukora subscribe na share. Allo patro.